Asali ke be a le tsopati batho bana ba re ba tlanjetswa asali ke be a le tsopati batho bana ba re ba tlanjetswa asali ke be a le tsopati batho bana ba re ba tlanjetswa asali ke be a le tsopati batho bana ba re ba tlanjetswa asali ke be a le tsopati batho bana ba re ba tlanjetswa asali ke kamaka fana le fana batho bana ba re ba tlanjetswa asali ke kamaka fana le fana batho bana ba re ba tlanjetswa asali bana ba kamayala batho bana ba re ba tlanjetswa asali akena chelete batho bana ba re ba tlanjetswa asali ke be a le tsopati batho bana ba re ba tlanjetswa asali ke be a le tsopati batho bana ba re ba tlanjetswa asali ke be a le tsopati batho bana ba re ba tlanjetswa asali ke be a le tsopati batho bana ba re ba tlanjetswa asali bana ba kamayala batho bana ba re ba tlanjetswa asali akena chelete batho bana ba re ba tlanjetswa asali Oshayana wa takuri mayo wakati kwenda mani etata ya rifajia kiwete wane na wesu kaweta takuri mayo kaka haisa likibe hale tuwa pateni aka moshanyana tuwa wakati kwende wang hako mamele imamele wakati kwenye utiba hutepizwa ntuebu tuku hakalo haisa likitepizwa wapi kisi ya liri nomo kataka kirisi lari ofisini kadisi ya mwane mutula kitepile huri kitaga wale buang haisa likikamaka kwana likwala wakina chelete Alaki weta moshanyana wa suka mola ka kolonyama mbeta kare utiba ditie titaka kita ha umutoka wa Yesu akile bwangwetsa bwangwane mutula ka beke nkasa le phone ya ka ke founela muthu utenya ke motsibanka mola ka thiwae ute makhalemela moshana wa Yesu akilanka motsiba ka 19 dipere ba tsibankete ke ba wetse bana bane ba ile ba bala dibuka tsela tsa setele ba tseba ha ke tshwala ke 19 dipega 9 le ka selemo sefeng le batho ba hona jwale ba semba phela o ba ba utlwa ba ba le dilemo tse kae ba ntse hele le wa ka tloga na mane ya tsaka ka hopola o di madi tsa moshanyana wa Yesu moshanyana o tang mo di madi tsa ba tsebang ga mohodi ha ke mo jwetsa ke ne ke feta ke le baka ye sotholela ke le potile ka o fela ngwane motho le ha ke re ke thewa khanyaku ke ba sotho ba Yesu ke hopola mohlake ne be re fotse hanka o wetsa re ne re be re le hokae batho ba ntse ba tswa ba nsia wa ka tokong khanthe batho ba ila ba nseba ha ke tanka sele phone ya ka ke founela Stanley monna o teng ka papa tsa banka tututu ya mele kwa ngwane Yesu ke motoka o apara tse khwadi ngwane motona ya ntse ke re nthaila tsobolana henye haisale ke be a le tsopha teng ke tshepiswa ke ntse ke tswa ke re ntwe botloko a kalo le boanye e be ke ntse jwang modimo lefatshe la mane ya tsatsa ya difa tsatsi le lengwe matsatsi ntatega masedi modimo o la fihla